a quoi a baby na intervention que quand on tigi ko mogodi o kuma na danga dinga di do olu ni marfa na anta we façon na follow de dunka ta le fi anko an be kele mais ata an be kele won to du yoro kuma do ni shukura to du ne ko fe da so ikoro ke muso na idala ka be kele itina do ka o te klinia ni tam mana ko dan ya ni mu mana ko demsonu badala bugu demsonu nta do ayre bina kerom 50 wa badala bugu wanta do be bamako kro abeka ko sandoli na kera Ivoirien king aya annulé al alpha blondine na ka concert annulé jango ko rapper ni meilleur rapper do iba ba on fi ngui voilà ateke na ya ja ala kama malien fon fe na concert ke Côte d'Ivoire net garawla Ivoirien na sona malien fe ya ni problème do kata concert la fait aya beka concert annulé o ya kumui mais na ko cho na ka be concert kan fait attaquer ateke na o rama dabla ali couper décalé en bas interdit couper décalé en bas interdit Mali DJ B en bas couper décalé en bas interdit tchèque en bas tchèque d'où interdit ka couper décalé ka interdit mobile fait ta Côte d'Ivoire en bas be interdit ya famé wa ali demunu ali fa mo be damne ni iye en bas mo be effacer ka bon Mali ko akra to ko akra bamanangai en bas be effacer na ma konta manga pele nu bla ka tawfi aka ya okroni da okroni ya okufi kroni zenzen kroni zinzin kroni kro krini krika amba bechi aba ka utugudu amba bechi tumudi ka male munu be tumudi na umana aiwa na umana na ntaramba nu befa male mu be boake na umana ya famewa na umana nu ifara ya uje an yera tawje koi male munu be abi jaina na umana na ni faro ya krobamba nu befa okay male munu be munu milele mbu munu tara no u kalfa do Côte d'Ivoire na ivaron ja ku du nu mu du ni varon go ku be bataria ke auna ko parce que ku ko mo milele be ambulo sorasi nu ambu be batar sauté ke bina ni worin amba be batar sauté mungara na ya jaina de mo site blakoro dia ko na ko parce que ko malien be Côte d'Ivoire malien mu be Côte d'Ivoire na mana bilai nu ya fo ko na yu ja ko fa mo site blakoro ka na ka obe okay mo si ne ba do obe sebe la ko mais na obi na ko na ti na ya toyi ya fa parce que mo so mi ne o de subara bi mani ko in blase na ne yana mo ko ke kuma ni be ilabe be ka virement ke konti la depuis embarco ko yi wakati a kun ka somi embarco bana na ma somi aka virement ke aka virement ke malien aka virement ke OK parce que Côte d'Ivoire sera sous Ivoirien den beba do ko Alassane Ivoirien den beba do ko Alassane Tisse Assimuna premier ministre ou ka premier ministre abado Tesse Ablaye Maïgala ya fa je répète pour une dernière fois à Tesse Ablaye Maïgala ministre des affaires étrangères au Tesse job là ira nyebe job là ka bo akajan yo fame wa morbo kone ya fame wa entraînement fait ira nyebo passato le ko ministre des défense à Tesse morbo kone là ou ka ministre Tesse wagila billahi talay atene il faut que mo kele mo mesanga ministre la parce que anta ko tokoroba shokel ala ka kena do ma nyo place chay parce que amba do one woman karsa eni karsa www.batarsote.com on de binake yo fama on de binake ko mali mu on de dum na ke jeli ala bene jeli bedna takelela mali jeli bedna takelela mali jeli ala be wo aw mena jatiki tanu na era ka wo kelela sa aw mena mana bola anga wo yere sa aw mena Sunjata Keita ka jelu aw yere ka ye kelela yo fama wa Burama Sumano ilabe ibeta OK jeli baki ilabe ibeta OK drapeau maran jabate ilabe ibeta de yo fa laji kai kitaka kwa laji kona ibeta laji kona yere de follow bebo laji kona ay ni video aka di kitaka kwa laji kona yere de follow bebo yo fama wa ibe bode aben alan ka che bebo ami ko ita enya isha kuni ami be am ko ta ni isha kuni am ko ta ni isha kuni yo fa baba ni kone ni afu ila bene baba ni kone ila be ay segwa wa ala segwa de ala segwa kone baba ni kone ila be baba ni kone ibe bo baba ni kone ni afu ya fama wa beni be voilà am kota na shakuni OK baba ni kona ni afu
ok et kita mara ala kita délégué laji ko ne be beaucoup il n'attend ni marani afo marani da brama bura sangare brama sumano kala de bene ite jeli ite tan faga minan koro nu laje kala sera de brama sumano abenala mi krache bagar sumano ala la ilaha illa la brama sumano be bossa jeli bagi be beaucoup bagi be bo ivoron jeli kala de be san abeni alan krache brama kone bata brama sumano bata batar sauté bagi bata batar sauté madame bata batar sauté laji kone bata batar la kone ne ka jelike abata batar kala de bi ya fonna wa voilà et babanu kone eni afu il a bené parce que nanga jeli muso mum na ke babani ngona abi tete a benala babani ngona se tete la ilaha illallah voilà il a bené Safi Diabaté Safi il a bené jeli kala de bi Safi Diabaté a ben alan krache tumani bi na ko tumani ni mena yen no amini Safi chebla ngona parce que anta donné neuf regi parce que koroflo de ba ki siri ni koroflo mu mena amo ku do